hari undi muntu arimo ararwana hariya izi wazarendo bita ngo ni PSRS aba nabo bakameje yo ni Nord Kivu Sud Kivu twabaye tuyihoje kuko Sud Kivu yoyo hariya hari igihome gikomeye hari urukuta rw'abarundi bavuga ati manuka ingo tukumese uko niko bamesuye ravitayoma twabibabwiye uko niko bamesuye ravitayoma yarivuye hariya kinkina ngo ije gutabara mu Minembwe bayitsinda hariya ahantu bitazira ngabo ufatanira barabara ruramuhanda wa Warungu nguragiye ngo kate ngugende nguzamuke zamwenga ngubone kujya hariya muri ho plateau reka da hariya hari igihome ari amaposition arenga 13 y'abahungu b'abarundi bati icyatuzanye hano no umutekano reka tubanze tubamese nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare ngiye kwirirwa n'Imana nshuti za radio na televiziyo umusare muri kumwe na Ale muri studio za radio na televiziyo umusare makuru tugira tubashikirize kuri uyu munsi wa none yemwe ari ibintu magane yavuze ariko kugeza n'isaha abantu b'abanyarwanda ntabwo murabibona bega maso yanyu azahumuka ryari muzamenya ryari amatwi yanyu azumva ryari ibihe biragera ariko ntimubibone ibintu bya bindi umwami Yesu Kristo yavuze agira ati mufite amaso ariko ntimubona mukagira amatwi ariko ntimwumva nagiyewe kuri radio narababwiye mbabwira nti nyaboneka burya ingoma ya Paul Kagame yayinyazwe ubwami yabunyazwe ariko ingoma iracyari mu rugo rwiwe ikasubiremo iki kintu ubwami Paul Kagame yahejejwe kubunyagwa kera ariko rero ingoma iracyari hariya mu rugo wiwe mu rugwiro bisaba iki rero bisaba ko abanyarwanda mwese muva mu bujiji murimo mukava mu bintu bidafite umumaro ahubwo mwese mugahagurukira rimwe mukagenda mukamwambura ingoma yamaze abantu muti ingoma yawe yamaze abantu turayikwambuye ubu bwami bwawe warabunyazwe n'Imana ari mu ijuru n'isi rero iyi ngoma yizane tuyiturire tuyitwike hama dushyireho ingoma ihumuriza abanyarwanda bose iki nicyo kibura ibi rero nimba mutabibona nibyo Magane yavuze ati igitero cya nyuma Paul Kagame nicyo kizagenda muri Kongo hariya kizagenda ari wowe gishoreye ati kandi uzivuga imyato kandi uzagera gute uzajya hejuru ku kanunga wishyire hejuru ataho rero niho uzabugeze guhanurwa ati kuko icyo gitero cya nyuma nicyo kizagaruka kikaguhitana Paul Kagame ati icyo gitero cya nyuma nicyo kizagukoraho abandi nabo mu bapasiteri benshi bubaha Imana nabo bagira bati burya nta yindi ntambara Kagame ategezwa kurwana iyi niyo ntambara ya nyuma arwanye muri Kongo abanyepolitike nabo bamwe na bamwe bati iyi niyo ntambara ya nyuma Kagame arwanye muri Kongo ibi bintu byose mukabivuga mwamara kubivuga aho kugira ngo murebe neza hama mugire icyo mukora mukagumiza mucecetse umuntu yagira ati rero mwese muhaguruke muvuge mukore kuko iki nicyo gihe Magane yababwiye iki nicyo gihe cya Nyirabayoro iki nicyo gihe abakozi b'Imana bababwiye mwabantu mwe niki nimuhaguruke mugende tugende tujye gukuraho iriya ngoma abantu barakoze baragerageza ariko noneho igeze aho igize gute ku kanyuma hakenewe iki hakenewe ingufu z'abanyarwanda ni muri urwo rwego twagira gute twahamagariza abanyarwanda bose tuti nyaboneka mu majwi yanyu yose ashoboka mu nyandiko zanyu zose zishoboka aho mushobora kugera turavuga nk'abantu bari mu mahanga ya kure ko mwese mwagombye kugeza hehe ku ambasade n'ahandi ifungwa ry'umudamu Ingabire Victoire Muhoza uyu mudamu nta kindi azira nuko ari we babona ko ari we ashobora gusimbura agafata iyi ngoma ya Paul Kagame yamaze abantu ibi ngo nta numwe atabibona turaza kubigarukaho rero uburyo iyi ngoma yashegeshwe n'uburyo yarimbutse ariko rero ubwami abunyazwe gute igituma ubwami Kagame abunyazwe ni gusinya ari amasezerano yemeza ko yarimbuye abantu bagera kuri miliyoni 14 hariya muri Kongo mu myaka 30 karabaye nibiki ngo u Rwanda ngo rufite ngo ingamba z'ubwirinzi muri Kongo ntimukavuye ko ari abasirikare mujye muvuga ko ari ingamba z'ubwirinzi iki kinyoma ibi rero bita bigaruka ku mutwe wande bari abandi kwa ba Clinton ibi bigaruka kwa ba Clinton na wa wundi yari minisitiri w'intebe mu Bwongereza aba bantu n'abantu bagerageje gukora ubutegetsi gukora igihugu kimeze nka Israel mu karere k'ibiyaga bigari icyo gihugu bari bakoze rero rwari u Rwanda maze baruha FPR barabibwira ati ibi ngibi tuzaguha byose uzica wikize uzagira gute byose maze Kagame arahaguruka akora byose amara abantu ibi ntiyarazi ko bizamugaruka
nimurebe na mwebwe iyi ntambara Trump ubwe yamaze avuga ati intambara yamaze imyaka 30 ibihugu bya rutura birebera abantu bagera kuri miliyoni 14 barapfa baraherengetera b'abakongomani habura n'ijwi na rimwe rimanuka ngo ribatabare. Ibi nabyo Kilombo Kisekedi yavuze asubiramo agira ati Trump iyi ntambara akayirangiza, Trump yarakwiye Prix Nobel. Ni gute abaperezida bakomeye bo ku isi yose babonye urupfu abo bakongomani bapfa bagera ku miliyoni 14 bagahora, mu gihe mu Rwanda bavuga ko hapfuye ibihumbi 800 by'abatutsi bagahaguruka bagahagarara bagafasha reka bagahaguruka bakamera amababa, mu gihe hariya muri za Gaza hapfuye abantu barenga 600 induru igavuga, mu gihe muri Ukraine bahagurutse bagafata ibihano bakabifatira Uburusiya. Ibi rero ngo Trump nawe byaramubabaje ku buryo Trump aramutse koko akoze iki gikorwa akakirangiza yabakwiye Prix Nobel. Utayimusabira ninde mw'abantu mwe? Imiliyoni 14 zapfuye z'abakongomani, z'abahutu b'abakongomani n'abatutsi ndetse n'abanyarwanda bari ku mutwe wande. Reka tubabwire rero, aha niho tuza kubabwira rero aya masezerano avuze iki. Aya masezerano burya nayasubiyemo neza nitonze sanga karabaye Kagame yikoreye iki inkono y'umuriro, nta wundi mu kujya gusinya ibi bintu. Ariko kandi birakomeye, Trump ni umuntu azi ubwenge buteye ubwoba. Trump Junior uti gute? Trump azi ko afite igihe gitoya cy'imyaka 4 gusa, ubundi agasubira agahangana n'aba bantu bagashoza ntambara mu karere. Ibi Trump nawe arafata umwanya afite akashaka kukoresha ku buryo buteye ubwoba. Gute rero? Nibyo ko Nduhungirehe yagiye gusinya hariya i Washington ari kumwe n'uyu Madamu General Marumaru Kayikwamba. Uyu madamu muri politike, muri diplomasi, wamuha ipeti rya generali ntago yaba mwibye. Uyu yinde ni Marshal Teresa Kayikwamba Wagner. uyu mumama arateye ubwoba. Uyu mama niwe hanantuye Kagame araza mukubita hasi ngo pati guma hamwe. Rero wowe warariye urya ibya imari ya Kongo, ingo rero tugufate ku izosi yose uyidahwe. Ngibi bibaye kuri Paul Kagame akubiswa hasi n'umudamu madamu Teresa Kayikwamba. Uyu mudamu ibintu akoze ku isi ni ibintu bidasanzwe cyane, kuko iyi leta ya Kagame yari yarigize akarakajya none ikubiswe hasi. Ibi turaza kubabwira rero ibya masezerano nibwo mubuna mvuga muti burya ibintu birakomeye. Ni biki rero bikomeye? Reka basi tugireho kugira ngo namwe mubyumve ibya masezerano nimwumve namwe. U Rwanda rwagiye gusinya neza na neza ko ruhagaritse intambara muri Kongo. Iyi ntambara rwasinye ko ruhagaritse muri Kongo yari imaze imyaka 30. Iyi ntambara u Rwanda rwasinye ko ruhagaritse muri Kongo yari imaze imyaka ingahe? 30. Iyi ntambara ivugwamo raporo ya mapping report. Iyi mapping report ni igiki? Ivugamo genocide, genocoste. Mwumve iyi ntambara imaze imyaka 30. Aha, iyi ntambara oni ibihugu bya rutura byatanze Prix Nobel bihande Mukwege. Kubera iki? Nimwumve. Uyu Mukwege numushi nubataramuvira. Mukwege rero yahawe Prix Nobel. Yakorera hehe? Yakorera hariya ku bitaro bya Panzi hari i Bukavu. Iyi ntambara isinywe Kagame avuga ko arangije. Mukwege yayiherewe Prix Nobel kubera iki? Ngo yafashije abagore ibihumbi n'ibihumbi bafashwe ku ngufu. Bafashwe ku ngufu nande? N'ingabo za Paul Kagame. Twagiye mwumve namwe ukuntu ibintu bigikomeye. Ngo yageze gute? Yavuye abadamu bagera ku bihumbi n'ibihumbi batewe indwara zidakira, bakomerekejwe mu bitsina, bakomerekejwe nande? N'ingabo za Paul Kagame. Iyi ni mapping report ivugamo abasirikare bari bakuru ba Kagame na Kagame ubwiwe avuga ko ari we yari abiri inyuma. Iyi mapping report iri mu kabati muri ONU. Iyi mapping report ibi bikorwa byatumye uyu mugabo Dr. Mukwege ahabwa Prix Nobel. Mwabyumvise? Yahawe Prix Nobel kubera yafashije abadamu bafashwe ku ngufu, batewe ibishosho mu bitsina nande n'inkotanyi za Paul Kagame. None Paul Kagame ati yendagiye gusinya rero intambara none ndayirangije, sinzosubira gutera ibishosho cyangwa gufata abadamu ku ngufu bari hariya muri Kongo. Nguko ibi bintu rero. Ariko mwumve aya masezerano basinye agera kandi ati nta ministiri abakoze ibyaha bategezwa kubihanirwa. Akarambaraye.
Ibi rero iyo tubivuga ntabwo mwe mubyumva kubera iki ubucamanza buraje bukore. Kagame nibyo koko ahagaritse intambara, ahagaritse gukomeza kwica abakongomani, ahagaritse kuza gufata abakongomani ku nguvu. Nimwumve rero cya gipfamutima wa wundi bita ngo ninde ni voda, aho yagize ati ntawafata abakongomani ku nguvu ngo kubera afite isura mbi, aparance mbi, ngo nimubaze namwe nka mushiki wa Mukwege ngo ninde yamufata ku nguvu. Wareba mu maso ya Ivode ukibaza uti Ivode wowe usa gute, wa mugabo we ibitutu ufite bisa gute? Reka rero ubwo nta wafata abakongomani ku ngufu, reka rero mapingire poti ikore, hama urebe ukuntu iyo leta y'amabandi yawe kuryo wayise izina nyaryo, urebe ukuntu mugiye kujyanwa kibuno mu amaguru kwitaba inkiko. Aha rero hagiye gukurikiraho iki? Kagame nawe bati nyaruka. Nibyo koko Nduhungirike arasinye ajyanye na Tereza Kayikwamba Marshal. Uyu mudamu ni Marshal, nihenze gatoya, ntago ari general, ni Marshal muri politiki diplomasi. Marshal Tereza Kayikwamba Wagner. Uyu mudamu w'umusevire, uyu mudamu mwiza cyane, uyu mudamu asenga, afashe generali Paul Kagame ati jya hasi ryama ngo nkukwege hariya naragukweze, urankana gukweze nkujyana hariya murangora kugira ngo uze usinye ko wisha abakongomani, urakwepa urira indege urirukanka jugujugu ujya mu Barabu. Ubu rero noneho ubwo wanze gusinya hariya kwa Lorenzo Murangora, ubu ndakujyanye Washington tugiye gusinya, usinye ko wisha abantu miliyoni 14. Turamurindire rero Paul Kagame ko agenda jugujugu muri ukwezi kwa karindwi akajya gusinya ko yamaze abakongomani, akica abakongomani miliyoni 14. Ibi rero Trump nawe, Trump ni umuhingano umunyabwenge, aragira ati uku kwezi kwa karindwi ntigusiga mudasinye kuko twebwe nta mwanya dufite wo gutesha wo gupfa ubusa. Twaraguhanuye, twarababwiye muranka mugenda mukwega ibirenge mucishwa hamusinye. Kirombo Kisekedi nyaruka uzusinye wowe na Paul Kagame muze musinye. Paul Kagame ingusinyire ko wamaze abakongomani, wishe abakongomani miliyoni 14 zose, ukabica ukabarangiza, ugasahura Kongo amabuye y'agaciro. Ibyo byose ubisinye, ubisinye kandi unasinye uvuga ko uzajya kwica FDLR ukayirimbura n'impunzi. Aba bantu bita ngo n'abanyamategeko ngo barizime bizi biki kwiri? Aho ujya gusinya ko wowe ikintu ushaka, ni mwumve namwe ikintu Paul wewe ashaka. Paul Kagame n'inkotanyi ngo ikintu bashaka ngo nuko ngo bagenda bakica FDLR ngo bakayirimbura, no kuyirimbura bakayirimbura, yaba ari umwana w'umuhutu, yaba ari umukobwa w'umuhutu kazeri hariya, bose ngo bakabarimbura bose ubundi rero bagahita bakuraho ubwirinzi bwabo kubera ko barimbuye abantu. Ibi ngo nibyo bashaka. Ukabishyira imbere y'imiryango mpuzamahanga, ukashyira imbere y'ibihugu, ukibaza ko urimo uvuga neza, ntumenye icyo urimo uvuga ko muri politiki wamaze gutsindwa. Utsinzwe gute? Urabwira abandi ngo nibaganire na M23 yande y'abanyamurenge, ni kuyitanga y'abatutsi b'abanyamurenge, ariko we bakubwira ati ganana na FDLR utinda kabagwa swata muri politike aho bawagiye. Twagiye rero amakuru arakomeje aho rero Trump Junior ubita Trump Junior, uyu nawe ati jewe ntabwo jewe ibyo gukina ntabyo nshaka, ati byo mukomeza muza mukwega ibirenge ntibikenewe. Munyaruke muze musinye we Kirombo Kisekedi na Paul Kagame, munyaruke. Hari ikindi kiri muri aya masezerano mwabantu mwe mujye mubimenya ngo nuko ngo abantu bose ngo amakipe yose azajya kureba ibintu hariya muri Kongo ngo ajyanye n'ibintu bya maneko n'ibindi ngo abo bose baziyishurira. Nimwumve namwe, ariko murumva uwo mutego. Ibintu byose bazajya gukora mufatanye bw'u Rwanda na Kongo, bajya guhiga FDLR ngo babice babarangize, ngo buri wese azakoresha amafaranga y'ibintu. Kuvuga u Rwanda ruzisopa rujye kwica abantu hariya, Kongo yo izabirimo irabikora, irimo ishaka umutekano wayo kugira ngo ishyire ahabona Paul Kagame. Paul Kagame we ibintu azaba byinjiyemo ashaka iki mw'abantu mwe. Ngayo nguko rero ibi ni bya bindi twababwiye tuti Imana yamunyaza ubwami, ingoma iracyari mu rugwiro. Muhaguruke rero tugende tujye kumwambura iriya ngoma kugira ngo tuyitwike tuyirimbure, hama dushyireho ingoma ibereye abanyarwanda bose. Ngayo nguko rero ku by'amasezerano ntago birahera, tuzagaruka tubabwira amasezerano yose turimo turacukumbura neza. Bamwe bati ibintu Paul Kagame yasinye byararangiye, yarimanitse ni yakamba twababwiye tuti umugabo yafashe ikamba yidubitse mu ijosi, none yabwiye uyu Joseph Kabila Kanambe ati kwega
ariko nawe yarabibonye. Uyu mugabo nubwo avuga, turavuga uyu mugabo Paul Kagame, nubwo avuga ngo hari ndebera kure, uyu mugabo nawe ni mbonera kure. Gute rero uyu mugabo nawe ari mbonera kure? Nuko kuva byose byatangira, ubwo uyu mudamu Tereza Kayikwamba Marshal yamukwegaga amujyana muri Angola ati ngusinye ko wishe abantu, bikanga akamukwega amujyana kwa Trump agahita amushyiraho igihe ntarengwa. Uyu mugabo yagerageje kujya mu mwobo arihisha, biranka, birangira yohereje Nduhungirehe. Ubu rero uwo mwobo yagiyemo kugeza n'isaha hari ababeshya ngo yagaragaye. Ubu uwo mwobo noneho barimo baramukandakanda bamubwira ati reka data sohoka. Twinjiye mu kwezi kw'indwi, kwezi kwa karindwi. Uku kwezi kwa karindwi ntawe uzi nimba ari mu cyumweru kimwe cyangwa ari mu byumweru bibiri, bazasubira akaguhamagaza bati sohoka muri uwo mwobo, ingo urira indege twagiye Washington, sinya ha ko wishe abantu. Iyi sinye nayishyiraho nagenzo nsinya mvuga nti ndatashye. Ndabarahiye bantu mukurikirana radio na televiziyo Umusare, genda indire Paul Kagame kwa nyaruka hari Washington agafata ikaramu ati ndasinye jewe nigenisha abantu hariya muri Kongo, nagenzo nsinya mvuga nti ndatashye. Kuko ibi bintu ni intsinzi ya buri munyarwanda ahari hose. Uko niko dukubise hasi FPR Inkotanyi, niko ingoma rero Imana yigize gute yirimbuye. Ngayo nguko amakuru aracyaryoshye, biracyaryoshye, birihuta, n'ibikimimo byihuta. Reka tunyaruke, twagiye hariya mu Minembwe, mwabibonye Petit Porter. Abakongomani twarababwiye bati reka abakongomani harimo abashi, abafurero, ababembe, ukaza abavira, abahunde, abantu bafite ibintu byinshi cyane utanamenya, n'ibindi baba bafite mwe mutazi. None rero ngaho umugabo rero bo murinde bo kwa Paul Kagame, bo bazi ko amazi akiri yayandi, ntibazi ko ari Trump Junior, ntibazi ko Kongo ikenewe. Buti bigenze gute? Ngabo baragiye baraguhubukiye bati byagenze gute? Ariko mujye mubanze kwanza tubanze tubabwire uti mubanze dusubire inyuma gatoya, amakuru abari menshi. Ni igiki cyatumye igendege Petit Porter ivi yo yari iri mu Rwanda ikaza ikoza hariya muri hehe Igoma, ikaza ikava Igoma iza hariya muri Sud Kivu hariya rero za Fizi. Ntabyo muzi. Intambara yari yakamejeje kari kabaye hariya mu Minembwe muri Ho Plateau. Aha rero niho tubabwira tuti abahungu b'abarundi bari basaze hariya, barimo baragukosorera Reditabara. Kosora kubita barabamanukana hariya za Rugezi, kosora barabamanukana za Mwenga. Bati ibintu birakomeye. Bati ni ugusubira hejuru muri Ho Plateau, niho honyine dufite ubuhungiro. Hariya rero muri Ho Plateau hari hafi barenga mwumve, hari abarenga 300 bakomeretse. Hari abantu bapfuye bobo barenga 70 bo muri Reditabara twirwaneho nande na M23 ya Kagame, icyo bita RDF ya Kagame. Iyi ndege rero habayeho gutabaza bati ravitayoma yihuta mudutabare hano hejuru mu Minembwe turashize. Abo ni bande barimo batabaza, ni Reditabara twirwaneho iri kumwe na M23 RDF ya Paul Kagame. Bahamagaza ravitayoma ikomeye. Byabaye ngombwa ko ravitayoma ya mbere izamuka ivi Bukavu kuza gutabara. Yahereye hehe? Yari hari Kenkina. Ibitwara bababwirira ariko ntimubashe gufata plateau tubabwira, ahubwo mugasa nkaho musinziriye. Kenkina rero hari batayo zika kuri 3. Kenkina rero yese yambara ifata ibikoresho bikwiriye, abasirikare b'abakomando bati turagiye gutabara hehe mu Minembwe. Batubwiye ko abantu bashize, ibikoko barabikoze. Bakimara gusa kwambara, abahungu b'abarundi bati twababonye mugiye he? Twababwiye ko mutarenga intambara. Ati oya reka tuharenge tugende mu Minembwe. Ati ninde yababwiye kuva hano? Urusasu bati pa. Baratanguye rero bararwanye Kankindi kwisoko hagenda twemo turababwira, hagati ya Kankindi nande na Hanyamirangwe wegera Kenkina. Rero aha rero niho rwagize gute, niho rwambikaniye rurarwana nawe. Aha ni intambara rero yabereye akaraha kajyahe. Nguko rero uko barwanye hari ya Kenkina, bararwana abahungu b'abarundi bati subira inyuma. Hazindi bataye abahungu b'abarundi bati turagukubita. Bashaka guca za Nyangezi. Rero bagiye guca za Nyangezi, ahubwo aha niho basanze noneho abasirikare bakomeye b'abarundi. Barabwira ati mwebwe ntabwo twababwiye ko mutarenga aha. Ibi rero byarakomeje birabandanya birakomera gushika naho noneho biba ngombwa ko bazunguruka bajya guca hehe hariya za Mudaka, aho twababwiye kugira ngo baze kugera hehe bace za Bugobe, bazunguruke hari inyuma kugira ngo barebe ukuntu bagera mu Minembwe.
aha rero niba aho bageze bahasanga uwo bita Yakutumba Mayimayi. Mayimayi Yakutumba niko kubagira gute kubakosora iyi ntambara, bati intambara iratunaniye. Barabaza bati bimeze gute, ntabwo muragera mu Minembwe ngo mujye gutabara abantu bari hariya mu Minembwe? Mu Minembwe bati reka data ntabwo baraza, ahubwo mu Minembwe birakomeye, abantu bahakomerekeye, nimudutabare. Ngayo nguko rero uko byagenze, ibintu biba birananiranye. Bimaze kunanirana rero byagenze gute rero? Habaye ngombwa ko biyambaza guhamagaza indege Petit Porter, ti nyaboneka nyarukana imiti, unyarukane iki, uze utware abantu hano barembye, bageze gute, bararashwe, barakomeretse, nyaruka uze udutabare. Nibyo koko ibi byarabaye rero, maze indege irahaguruka iti ngiye gutabara abantu. Mu minota mike gusa cyane imaze guhaguruka, icyabaye ni ikihe rero? Aricyo tugiye kubabwira mu kanya. Iyi ndege rero yabaye ikigera hariya mu Minembwe, bati Kongo reka tukwereka twe ko turi hejuru, barayikubise, ndetse n'ibyarimo byose biba biragiye. Ako kanya M23 iti ngabo barashe indege yarijyanye imiti. Noneho ukababaza uti mubibwiwe nande, ko mwebwe muri giki muvuga ibi bintu ko muri nyeshyamba? Baratangura, hari no tugiye guhera tunyomoza amagambo yavugiwe hariya, avugwa na Tabara ndetse akavugwa na M23, aho bemeza ko ngo iyo ndege yaba yararashwe na drone zari zivuye i Burundi. Ibi ni ibinyoma bikomeye, terminateye ubwoba. Icyo twababwira nuko bakora mu majwi y'igisirikare cy'u Burundi. Iyi ndege bajya kuyikubita, Burundi bwari bwibereye mu myiteguro y'umunsi wabo wo kwikukira. Tukivuga no ku byo kwikukira, mwabibonye ko Perezida wa Repubulika uyu General Samuragwa Evariste Ndayishimiye yashimiye abasirikare, abakozi ba leta bitanze. Muri abo basirikare bashimiwe harimo n'abazamuwe amapeti. Aha twavugamo nk'umuhungu wa Nkurunziza, umuhisi w'imboneza y'amaho, uyu muhungu wa Nkurunziza Kelly, uyu nawe akaba yazamuwe mu magarade, akaba yagizwe kapiteni. Abarundi bakomeje kwizamukira mu ntera muri diplomasi. Kubera iki? Umwuka bahumeka umwuka mwiza, iby'amacakubiri ibintu babyo barimo. Ibi barakubwira bati n'udushoje intambara turamukosora. Uko rero niko Kongo yakosoye M23 yari yarigeze akaraha kajya he ya Kagame. Aha rero twabwira ko iyo ndege bavuga ko yaba yarivuye mu Rwanda, izanywe igeye ikagenda ikikubita hariya za Nord Kivu, igapakira imizigo ikaza nguje gutabara Tabara yamaze abantu hariya Minembwe. Kumbi Kongo yayibonye nk'ejo. Ibi rero kumva batera hejuru ngo barashinga indege ngo y'abasivile, ibi ni binyoma, ahubwo ni indege y'abarwanyi bamaze abantu, babandi Kagame azajya gusinyira muri uku kwezi. Aha rero tukivuga mu ibi rero, reka duse naho turangiriza ku makuru y'intambara. Intambara bobo ntabwo yigeze ihagarara haba na gatoya. Umugabo uri hariya Dominico ati jewe simpagarara haba na gatoya, hano Rucuro ni wacu, hani Masisi ni wacu. Hani Masisi barimo bararwana rero, hano Tongo Bambu barimo bararwana ku buryo uyu mugabo we yarakubwira ati yewe ibyaraha zigomba kugaruka. Inka zacu mwagize gute, mwariye mwankotanyi murazigarukana. Uyu mugabo Dominico Muzarendo arimo ararwana n'inkotanyi ku buryo bwose bushoboka. Hari undi muntu arimo ararwana hariya izi Wazarendo bita ngo ni PSRS, aba nabo bakameje. Yo ni Nord Kivu, Sud Kivu twabaye tuyihoje, kuko Sud Kivu yoyo hariya hari igihome gikomeye, hari urukuta rw'abarundi baravuga ati manuka ingo tukumese. Uko niko bamesuye Ravitayoma, twabibabwiye. Uko niko bamesuye Ravitayoma yarivuye hariya Kinkina ngo ije gutabara mu Minembwe, bayitsinda hariya ahantu bitazira ngabo. Ufatanira barabara rura muhanda wa Warungu, ngo uragiye ngo ukate ngo ugende ngo uzamuke za Mwenga ngo ubone kujya hariya muri ho plateau. Reka da, hariya hari igihome, ari amaposition arenga 13 y'abahungu b'abarundi bati icyatuzanye hano ni umutekano, reka tubanze tubamese. Aha rero mwabyumvise mwese mubati kuki inkotanyi zitazamutse, turazizi kurasa, zirarasa, ziba zifise amarokete, ziba zifite iki, kuki izi inkotanyi zitazamutse ngo zigende gugiye gutabara hariya mu Minembwe, uti zigende zitabare zikubita abarundi bave mu nzira. Bari kubishoboza iki? Byari gukunda, kuko igihome cy'abasirikare b'abarundi kiri hariya kiragukosora. Ibaze namwe kugira ngo banende kwifashisha indege Petit Porter, nawe yakubitiwe hariya barayikubise. Ntambara rero yananiranye. RDF M23 ya Kagame birayinaniye, amezi 5 araheze bari Bukavu ngo barashaka kuza gufata Uvira. Iyo Uvira bazayifata ryari? Mu ndoto. Ibyo birashoboka. Turangize amakuru rero tubabwira tuti turimo turatera ikirenge twigenda twegera mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa 7.
ariko mu cyumweru cya kabiri amakuru adushyikira ngo niho abo bagabo bazahagurutswa birukanka bati mugende mujye gusinya, mugende yasango yageze mugende mujye gusinya. Aha rero turabirindiriye, umuntu azaba afise agacupa ku kanwa akanadusomya azaba agize neza, kuko niwo munsi wo gutabarwa. Tubifuriza rero umunsi mwiza, ejo hari independence. Twishimira abanyarwanda bose, nubwo perezida wa repubulika wanyu Paul Kagame atigeze awubifuriza, reka tubifuriza, tunifuriza inkotanyi umunsi mwiza wo hirya y'ejo wo kwiboha, kuko umunsi wabo ku itariki 4 ntabwo ari umunsi wo kwibohora, ahubwo ni umunsi wo kwiboha no kuboha bagenzi babo, kuko uyu munsi bashyizeho ni uwo kwiboha mu mutwe, mu bwenge, ntabwo ari ukwibohora. Aba bagabo bazakomeza biboha kugeza ryari. Umunsi mwiza rero kuri mwese abadukurikiranaga kuri radio na televiziyo Umusare, musigarana amahoro, mwari kumwe na Ale, bye bye, naho butaha.